أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Камани Аллах субхану ва таала тебе чало баро рахметин беречети каква чало. Камани Аллах субхану ва таала те добре састите среќа е бах, ек шукари пе, каква света е пушкар пе, каква света кој фамилијаки. Hem камани Аллах субхану ва таала, Аллах субхану ва таала тебе чало ек напредак кој ислам, а кој фамилијаки ја рабилјаки. Тада нам тебе иншаллах, как едно дерси Леско настал ковол иншалла о харамджие ко судно дије. Соски аква дерси, аква дерси е упозорење сариенге амен. Се нико нашти пенол мена хинум харамджи. Ко пенол мена хинум харамджија овитано најбаро харамджи. Соске на не манушки пузо на кело харам. Джико тикно, джико баро. Evo gledaj kakva je desije upozorение сариенга бен. Кана канитова ко судно диве, те наштила кирава да мена джанджу. На, ту джанджан, ава на манджан тефере. Од јавер бути. Гледaj каква hadete си това иншалла. А кава деси калам нијек упозорение те цидавне като Аллах харамја, те насудинала мене Аллах субхану ва таала ко судно диве, а каленге прај. О Ебу Хамид ел Газали пенол. И сиди сај мануша. Чикана ка уштен пенол ко судњо диве. Ка судинем пе е бученцар саве живинджа катеки пу. Ленцар ка судинем. Па джико пенол ко судњо диве ка уштон сохан пе саксафонија. Ка уштон пе хармоника. Ка уштон пе талбука. Ка уштон пе харамјенцар. Кара кади коло до вас са ко судњо диве са одлабучавел несте сука пирол. Наше мандар. Ту менна му крема пирол те джаб кола ешко друго. Ту менна му крема пирол те керави бадета лаеске пирол. Наше мандар. Сука пирол на. Ту пирол буд мандена ми кокова свето, а кана мамед манга терина амаро манги пепр малпут. На мукату док Аллах на судниот. Тука мангете наше. Ама он нака му крето субханаллах. Pero манушка никто пе пивоа, пе ракијаха, пе бученца ракатесо ке жала иске субханаллах. Па онда ка пино пе пивоске циту. Наш мандар. Сога пано пиво, на, ту манджан ма буд. Кана и не таки пе пенджан, се шукара кавашу дро пиво. У живинджан, мислинджанско живине. Ама кана одолеске каказниност. Капене пилоске наш мандар, наш, се туна му храбати крај бавети кон, на, ту манган ма буд куква свето, а кана ме тут буд манган, на му карту. Ка молина Аллах субхану ва таала, о Аллах ти дура кола мелку то харам на харам ја рабил аламин. Па памале, си доста харамја, су амен кера. Свако харами ту су кере, писино пето ана ко джехенемиско вудар. Hemo dova našti ka hule ko dženeti doko dva tove, našti. Morate tove dova. Ako bol puti, amalo ana pisi džape ko dženemisko vudara. Ko bol puti. Možda me desu na alena dive kakva muhabeti kešan harama. Pa pisi džape to ana. Pa sad kako sele, nego te pere pišmani Allahiske subhanahu ta'ala. Per pişmani dokinan civdo. Kana kamere vallahi billahi. Našti kakere više ništa. Tu kaman gete intu, ama našti. Mulan, završim džapetlo. Kao mana postojilo više. Oprosno postojilo više. Nego ka te oproste rode koji to Allah subhanahu ta'ala dokinan civdo. Gleske mopa. Kava kerak te save grupe. So Allah subhanahu wa ta'ala bud penol mrzinom. Hemo pekamberi sallallahu alaihi sallam penol ko sudnjo dive Allah nina kadiko.
Inshallah men neka ovakve takva grupa. Aba te hinama, hadete ci damen te takva grupa. Prvi grupa pravlade. Eno Allah subhanahu wa ta'ala. Ko Kurani. Ja ayuha alladine amenu ittakullah. O tu men soverinin. Daran ko te devol. Kana pena men dari dara bre. Ana dara subhanallah. Men dara ko tala. Akata vazet ke kwekti. Akata jakulet ke kulla automatik. Doleske Allah subhanahu wa ta'ala ittakullaha haqqa tukati. Wala tedarasa so wala tedarasa. Henso pero wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hem kana kamere mesar muslimani se tebulana kana sa sohinan nahinan musliman. Wala tedarasa muslimani Europlan. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ko Kurani ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Što znači ko? Ortu men soverinen daran ko to devol. Daran ko to devol hem dikhen svako manuš so spreminjata Isaja Allahiski. So spreminjava men. Hada kana tolan do melek mote kate kuda. Hem te peno koji tu men da spremno te toli duša. Amen, niko na kavazamo vasoske dara. Niko na nam spremno. Hem ka bilo so spreminjen Allahiski tu mene. So spreminjava men. Ništa. Ka pera mare kuferja peto haramja. Hem ka neki van do Allah akakava. Se halali na nebe. Hem ako kežan dek halali, odla harami i ruminjal ba halali. Leske barate pazina men od lesta halali. Pero Allah subhanahu wa ta'ala Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. A on za novo gušu kaže što me kereže. Naš ti garament vi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tu še garament ko to manuška na kere harami. Kada huleno manuško dva kazino. Hulen irim per desnem levo te radi kole komsi. Te radi kole mal. Te radi kole skidaj. Lesko dag. Lesko prav. Lesko miko. Lađamo. A na džanosu ono ti kojem džanosu kiru. Sobeno. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sobeno. Marte oven sarokola so bister de Allahi. A ovdje žak kokori peste bister. Allahu ekber. Allahu ekber. A oni tale prave grešnike. Wallahi šaj bistre te da ja te da te čavem te robnja. A ako bi se žan tut onda katastrofe. Ako bi se žan kokori tut onda čarče katastrofe. Leskamo prav. Kazna prvi tani okola su na den zekati Allahiski subhanahu wa ta'ala. Penalo pekamberi sallallahu alaihi sallam ko sudnjo dive to barvali pe o Allah subhanahu wa ta'ala kad čulano džehnem. Pa ko to dva barvali pe penalo ka kerule sar pegla. Pegla. Pa ka peglino peno to čekar. Odla pegla ko to žaro. Ka peglino peno to piko hem to dumo. Soske. Soske to čekar. Soske kanaleo manušate mangenke pare džamijake tuki din džan to čekar. Evo ka peglino. Kana manuša mangretke sadaka tu din džan to piko. Kada manuša lete rodenke džamijake, tu je rinđan nego drugo sanci rinđantu. Pene oko pa volte mango pare biti rinam. Kera doa, kera. Naša ko to manuša su na te pare džamijake. Naša ko to dženeti su palala. O manuša rodenakala. Kaj si pare te dobe on roden, kaj te den? Amen naša kodotarno. Koleske vallahi, ko sudno dige, teško o koleske su na dol zekati. Prvo zekati ka pretrubeski ko sap. Od ova sap prvo ka volen ka pa čelot kime. Pa ka steginutu. Ka pene koja kava. A ka vare to barbalipet, to su tu steginđan. Su na dinđan, o sap ka steginutu. Vallahi, no pravo, dva barbalipet su
cito. Tu mi-a luat viva senza che giù. Ok, tu che ci hanno dato viva senza, ma quanti gli altri dato viva senza? Lass uns kurz. Akalai sala hiske pare. Hebalena la hiske tede. Wallahi billahi barola java mengi. Tenadana la hiske 2,5%, ovdje džabe 100%. Dik. Ovdje tu 100%, a tu leske 2,5% na dik. A za Njemačku dejš doja 19%. Italija 27%. Ki Švedska 33%. Morate počiniti što je. Te na, kad časko zatvori. A kad tela iskreno de 2,5%. A ki ti muzika na štici neće. Kada čakate te grija, na štici neće manuša. Mi borikamo. Mi tetkakalo. Mi bujromikalo. Samo lijepi. Na samo je puti ko beš. Na ne samo je puti ko beš pijanike. Nego de svako pija. Na svako pija, nego de svako horo. Allah hiske je puti ko beš na te. Gledaj ovo. Inšallah, Allah subhanahu ta'ala ko prostila mi godova. Aba vallahi valante rinamen ko Allah hisko drugo. Na valante da više amare pare ko haram. Valante da amare pare ko halal. Amare pare valante dali ko halali. Soske halali ke žami. A harami čak pa haram. Ako ti ko harami vrati džanet da pare dali ko haram. 100%. Leske molim Allah subhanahu ta'ala tu čvrstinu Pero pekamberi sallallahu alaihi sallam o Allah subhanahu ta'ala su ka kazninom emanušej Penal o muslimani kana mudaroli muslimani abananel viso rastu. Pazi, o muslimani kana mudaroli muslimani ananel viso rastu o Allah subhanahu wa ta'ala kad čule manuše kod džehnemijski ja. Wallahi mo plađane kogor tu vredine kuća kurijan musliman. Bud vredine. Inđape kamberi sada sem navali inđape kikaba. Hem kjel lafe kaba. Oj kabo, tu inan lači, tu inan uzvišimi, tu inan bari, ali vallahi jek muslimani pomara tu te ne pozvišimo tu te hvala. Jek muslimani tu inan pomara me likava. Ava, amen koko je amen prava. Soske nadao hak koje kavereski. Ameno muslimanja kerame, je kaverea mržim. Namangamen, mrzinamen, keramen. Nadao hako je kavereske. I ne, je muslimani, keža butiku je jahudija. Šunina. Keža butiku jahudija. Završi jakve butik, iako na muslimanima gope pare. Ako je jahudija, pa on nadao tu te pare. Stvarno neke žu tu te butik. Sada dajemo hako, on nadao tu veđaki kere. Zapiska kava, daralka mu daroda jahudija. Džala kana kaver jahudija, kava dujanala. Kao tebe to amal prona dinđama pare, kežu meste butik prona dinđama mohako, sopreno. Ako va, u jahudija, oje, jahudija tamam. Kao džani sop, pisino na kojeg pismo. Ali ako va pismo kao mate čitinali, nego depe on mamalski kad ih kad utupara. Lola kava, dža leste prona, ej, to amal nek bi sadat ke pismo, ale čitin. Čitinilo pismo, nikalulo pare, ale preparem džatke. Ej, soske tu penal me kežu butiku na dinđano pare. Samo su či dinđano pismo tu dinđano pare? So pisinđat karte? Pisinđano je prelmo amalo jahudija. A ulan sara muslimanja su nadeno hako je manušengi? Allah. A ulan sara muslimanja su nadeno hako je manušengi? Ulan tu da muslimani? Na, alo pare. Enđati kere. Allah. A kja mena muslimanja? A kam nadao hako manušengo? A onak put pa zinđamen. Po bare i nam nego i kaba. Po vredni i nam ko Allah subhanahu ta'ala nego i kaba. Diko vol vredine tu. Hem ako penanke da je harami. Wallahi tu vredine panda. Kala primer. Tela je lira, zlato. Hem te peravala kipuv. A kipuv prašina put ili pa čik. Kamu ke odvija lira, ka pene u čika ili kamu kala fordala, na. Nego lej lira, fordodja prašina, to vela, hemu ke lako kraja.
Дико върсал градинето. Той на муслимани, ако перата кодек харами, само чикадиган. Само пединам прашина. Тресино дя прашина, хем туа чоя зла. Вредно и нам ко Аллах, субхана ва та'ала мухам. И сиромня, со керен абортус, со фортене чавен мударене чавен, пази на коту мударете чавен, о Аллах субхана ва та'ala накади контико сино диве. Саша ту мударете чавен субхана ва. Барой на вангите мударете, тикной, на не проблем как я вере, а? На, а джукан ту мударжате чавен. Odvaj zabranimo ko islam omo prav. Odoj do pradane ko huljoki kamata. Cinze, ko lol. Hem ko dano prosa svedoke sa venolo onka džanke čehri miskija. Soske, odjaj bari kazna omo prav. Venolo pekamberi sallallahu alaihi wa sallam o Imam Ahmed prenosuna ko hadisi, imamo Tabarani, prenosi Šejh Albani kaj sahih, pero ko hal yek dinari, jandibnaha, soitane cinze, kamata, pero pošukate keron trijan dušov rumjencar zinalukom, nego telo yek dinari kamata. Pazite. Trijan dušov rumjencar pošukate keron zinalukom, nego samo yek dinari tele kamata. Sopre tu, onda kakerama mi trijan dušov rumjencar zinalukom. Ama hačo, dik so penalo pekamberi sallallahu alaihi wa sallam. Te keron zinalukom ne keronja, samo ne keronja. Penalo zakon islamsko. Te lejtut, te čimentu ko maštaro centar. Hem te gađintut barem car top na mere. Je keronja. Pa kada kao što penalo